ассалому алайкум дӯстони азиз, мардами ютуб, тамошобинои канали ютуби Сауду ТВ, мардами дураи ватан. Имрӯз 18 июни соли 2025 сол навбори хонаҳои фурӯшӣ мешавад. Бо диққат тамошо кунед бачаи азиз. Рақамҳоро мегзорам дӯстон. Шумо дорои замин, хона, мошин, квартираи фурӯшӣ бошен ё ки ягон молу маҳсулот фурӯшӣ бошен, дар WhatsApp мо роӣ мекунед суратош ҳамроҳи маълумотош. Навбарҳои баъдина дар YouTube, дар TikTok, дар Instagram реклама карда фурӯшта мегзорем бародар азиз. Ҳаракат мекунем ки дар кӯтоҳтарин муддат фурӯхта битем. Ирӯза навборда аз якчанд гӯшаву канори Тоҷикистон хонаҳоро равон кардан қабул кардем. Монтаж мекунем, бари шумо пешкаш мекунем. Кадом хонае ки маъқултон мешавад дӯстон, худотон баъд рақамоша мегзорам. Занг бизанен, харидорӣ бикунен. ба хотири пешрафти канали мо Сауду ТВ навборда якта лайк монен имкон боша дар канал подписатсия кунен. Навбора мо сар мекунем, тамошо кунем азиз. Дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област кор фаъолият мекунанд ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати грузоперевозки Акаи Нозима тавсият метем ки пашти ҳар ҳафта боршон ба Тоҷикистон мерасад. Тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. Мақсад ба дили пур аз номи канали ютуби Сауду ТВ занг занед. Борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада худшон бортона мегиранд, прямои Тоҷикистон баранд. Бор бурда мешавад ба Душанбе, Ваҳдат, Регар, Ҳисор, Шаҳри Нав, Восе, Кӯлоб, Фарҳор, Ҳамадонӣ ва дигар ҷойи Тоҷикистон хулас боршон мерасад. Ҳар ҳафта пашти боршон Тоҷикистон баробар азиз. Аз номи канали мо занг занед. Беҳтарин ширкат, ширкати боварнок, ширкати Акаи Нозим. Марамат срочно боротона занг дада роҳӣ кунед бародар азиз. дӯстони азиз, мегзарем ба якумин хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ равон кардан дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ. Марҳамат. Кӯчаи Пахтакор. 4 дар хона бо фундамент дӯстон. 12 сотиқ замин масоҳат дӯстон. 3 дар хонаи времянка будорад дӯстон азиз. Телефоноша мегзорам, WhatsApp-оша мегзорам, боз маълумоти иловагиша метавонед бигирен. Дар наздикии хона мактаб, магазин, медпункт ҳастай. 460 пеноблок ва 1000 дона семенблок дӯстон падарка. оиди ҳамаш худотон бипурсоншен. нархи хона 280 000 сомонияй. боз савдои хуб карда мешавад. маълумоти бештарша дӯстон рақамоша мегзорам бигирен. дӯстони азиз, як чизра мегум тона, ами аз Сауду ТВ фақат эълон карданай. вақте ки хона роӣ мекунед, адресашо пурра роӣ кунед, нархҳои монен арзанда бошаву савдо равад дӯстон. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дар ноҳияи Файзобод, деҳаи Арзанова мегӯяд дӯстони азиз. масоҳати 6 сотиқа дорад ва дорои 3 дар хона. обсвет дорад дӯстони гиромӣ. нарх 160 000 сомонияй. мактаб, масҷид наздикай. аз район то хона ба мошин 2 сомона раҳда, мақсад 2 сомонда меем. ҳамин қараҳмон масофа дорад мега. мардум зиндагӣ доранд, шароитҳои беҳтарин барои зиндагӣ. ҳуҷҷатҳо ҳама ҳастай. барои маълумоти бештар дар WhatsApp мо муроҷиат бикунед, мега соҳибмулк. худотон пурсем бо. мегзарем ба сеюмин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Ҳисор, шаҳраки Шарора, наздикии политехникум дӯстон. калхоз аст ку, ҳамиҷа наздик а бачаҳо. секомната масоҳати 52 квадрата. доми 7 этажа, хона дар 6 этаж. WhatsApp шона мегзорам, барои маълумоти бештар бигирен. чӣ маълумотое ки мо да равон мекунанд, мо мехонем дӯстон. шумо да боқимондааша метавонен бо занг бизанен, пурсоншен. мактаб, масҷид, мағозаҳо, аптека ҳамаш наздикай. такси то политехникум 3 сомонда мерава. ҷомон ҷои ободай. мардум ҳама зиндагӣ дора. хулоса дӯстон, кадоме ки мехара дӯстон мега, боз маълумоти бештарша тариқи WhatsApp мегем. нарх 320 000 сомон. аз номи канали Сауду ТВ занг занед, иншоалло бо арзонтон мекунам. марамат, занг занед. Салому алайкум дӯстони азиз, мардами ютуб. фурӯши дарвозаҳо дар ноҳияи Восе дӯстони азиз. дарвозаҳои бо сифати дарвозаҳои Акаи Зиёратшоҳ дар Восе.
دوستان یک چند مارکای دروازه ها متالشون 08 تا 18 هست دوستان عزیز. دستافکا هم کده میتونن. ناحیه های دوردست پلات میشوه. داخلی رایون واسه کلو فرخور همدانی دنقره قربان شهید این تریتوری دوستان عزیز تا ناحیه مومین آباد میره نه دستافکا 20 پلات میره دوستان عزیز. خب وقتی که شما زکاس هم کردین از در بین 8-10 روز زکاساتون را تیار کرده به جای لازمتون برده میرسونه برادر عزیز. نرخ نوای دروازه ها از 3,500 سومان تا 10-15,000 سومانی دروازه ها دارن. دروازه های با صفت. مرامد از نام کانال یوتیوبی سعودو تیوی زنگ زنه خدا خواهد شما دا سکیتکا میکنه و کارتونا با صفتی بلند بود میکنه بچه ها. مرامد رقمش هم میگذارم در روی اکران مراجعه بکنین از نام کانالی ما فقط با ارزانتون میکنه خدا خواهد. این هم مارکای دروازه از جمله هالونجیکا تیار میکنن برای بالای دروازه تونه نامی چیه که کازیروک تیار میکنن. خلاص چی خدمتی باشه اوید همین دروازه ها اکای زیارتشو در خدمت شما دوستان. مرامد رقمش هم میگذارم. خب نشد مسئله سوال و جواب ایلوگی اویدی دروازه ها نشد مسئله دستافکا خب رزمیروش اویدی همش در واتساپ شون مراجعه کنین اکا شما دا مقصد معلومات بیشتر شا میگه دوستان عزیز. اسپیت کنین دروازه ها را زکاس کنین. دوستان عزیز میگذاریم با چهارمین خانه فروشی. خانه علیشی بوده است در روسیه ساراتووسکایا اوبلاست رومانووسکایا رایون سل پودگورنی میگه امیجا خلاص اولیتسا سوویتسکی دوم 48. نرخ 2 میلیون روبل با سوم. علیشی با خانه در تاجیکستان بوده. 5 خانه 37 سوتیق زمین دارد. واتساپ شما میگذاریم باز معلوماتی پرش میگیرین. امی خانه را کدومیتون میخرین با نرخ 2 میلیون روبل. علیشی با خانه در تاجیکستان بوده. شرایط های خانه دوستان با تمامی چیز شورش سودا میشوه. خب جاش جای خوبه آباد جای بهترین فروخته میشه. سروش نه معلوماتی پرشه رقمشون میگذارین واتساپ شون بگیرین دوستان. 2 میلیون روبل علیشی با خانه تاجیکستان بوده. میگذاریم با پنجمین خانه فروشی. خانه فروشی است که به نهایت ارزان است دوستان عزیز. شما دوستان تماشا کنین. سه کمناته های دو اتاج دوستان عزیز مساحت 96 کوادراته. جماعت عبدی آوازوف دههای جاورز برادر عزیز. ناحیه واسه دههای جاورز ناحیه واسه دوستان عزیز. امی خانه که میبینین دویم اتاج بیلیارد کردگی یکم اتاج مغازه بده از خانه کردن یعنی که میتونین بخرین. خانه در سنتری دههای از ناحیه واسه تا امی پیش خانه را راه اسفالت های دوستان. در نزد امی خانه متپونگ هست دوستان عزیز. پیشش جیبوری کانال کلونی آب است. خلاصه دوستان شرایط های بهترین های کدومیتون زنگ میزنیم میگن که از نامی کانال سعودو تیوی زنگ درسیم 240,000 سوم. میگذاریم با ششمین خانه فروشی. خانه فروشی نزدی حولگی است که در دوشنبه در مغمورود ادرس مغمورود برادر عزیزم خیلی جوان بوده است. سه کمناته مساحتی 10 سوتیق زمین. السلام علیکم. خانه در مغمورود 11 کیلومتر بالا ای امانال. سه خانگاه کوخنی و حمومش درونی آوش چشمه های پستانی سویتاشم پستانی با همه چیز چوراش میفروشه. میدرین زندگی میکنین. سروش نسوم در کره حجت فقط تخپس بردوره بهوده زنگ نزنین. دوستان عزیز نرخ 200,000 سومون های 200,000 سومونی سه کمناته مساحتی 10 سوتیق زمین. برای معلوماتی بیشتر میتونین طریق رقم های واتساپ پیاموی زنگ بزنین. 200,000 سومانی اثبات کنین. میگذاریم با هفتمین خانه فروشی. خانه فروشی نزدی حولگی است که مساحتی 8 سوتیق زمین است. 3 حجرگاه های جربلاق محله جربلاق ناحیه دنقره دوستان گرامی.
нархи хона 85000 сомонӣ. хона дар Ҷарбулуғ. маълумоти бештар бо телефон рақамамон ахираш 6249. боз метонен занг бизанен. дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикои канали Сауду ТВ, хонаҳои арзон хоҳиш мекунем, мемонем не ки лайкотон беҳад камай. ҳамин қаштамшигр бачо, ҳамин қаштамшигр мегем ито бо аму дастгириҳо беҳад сиштиса рӯз то рӯз. ҳарчанд ки ютуб дар Русия кор намекуна, имконият ёфта бутонен лайкора монен, дар канал обунашен, фикротона дар таги комментара нависен. хонаҳои мо боз дар тикток ва инстаграм бо номи Сауду ТВ ҳай. мақсад ютуб дар Русия кор накуна, инстаграм, тикток ҳам тамошо кунен. мегзарем ба 8-умин хонаи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дукомнатага квартира дар 4-ум этаж, масоҳати 40 квадрат. шаҳри Леваканд, Сарбанд. фурӯшӣ дар Леваканд, Сарбанд, улица Зебунисо. хуб, ду дар хона дора. наздикии хонада мактаби 1 ва мактаби 2. дӯстон азиз, масҷид наздикаи бозор, хулас наздикии масҷиди бозор. ремонти хона миёна, муомилаи соз дора. илтимос хонахараи аниқ зангмон бизанед. нарх 280,000 сомонӣ. дӯстон азиз, бо савдои соз дорад. 2 комната, масоҳати 40 квадрата. ҳамун шахсиятое ки аз шаҳри Леваканд, аз Сарбанди пешина шумо квартираи арзон хоҳиш кардем, ҳамеша ёфтем, ина набортон кардем. шароитҳои беҳтарин барои зиндагӣ успетка бигиренаш. мегзарем ба 9-умин квартираи фурӯшӣ. дӯстони азиз, боз квартираи фурӯшӣ ҳастае ки 2 комната, масоҳати 48 квадрата. назди стадиони марказии шаҳри Куловда қарор дорад, бародар азиз. дар 3-ум ошёна, 2 ҳуҷрагаи 48 квадрата бо тамоми шароитҳои беҳтарин, ремонтҳои зур. 295,000 сомонӣ. хона дар маркази шаҳр, пеши стадиони марказии шаҳри Кулоб. ҳамаи чӣ дар наздикии хона ҳастае. балнеса, садик, мактаб, об доимӣ, свет ҳаст. ремонтҳои хушрӯ. мехарен, зиндагиро сар мекунед. 295,000 сомон. аз номи канали мо Сауду ТВ занг занен. худо хоҳад бо арзонтон мекунад. дӯстон, наворда лайкора монен, дар канал подписатсия кунен. хона замин чизе бошад, дар ватсап морӯӣ кунен. наворҳои бадина дар ютуб, дар тикток, дар инстаграм реклама карда фурӯшта мегзорем, бародар азиз. мегзарем ба 10-умин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки 2 комната квартира дар 4-ум этаж, масоҳати 50 квадрат. Ленский район, дар ноҳияи рӯдакӣ, гардиши Ленинград. нигоҳ кунен, 205,000 сомонӣ. бача, дар 205,000 шумо 50 квадрат ки дар 2-ум этаж ами домда қарор дорад, метонен бихарем, бародар азиз. ин ягон шӯхӣ нест, дӯстони гиромӣ. ина марамат дар рақамҳои дастии ахири 4430. ами ҳозир занг бизанен, боз маълумоти бештарша бигирем, бачак азиз. ба ҳам хотир чанд қари метонен лайк, поддержка, подписатсия, адуши дастгирира фаромӯш накунен. дастгирӣ зиёд шавад, Сауду ТВ бо ҳамун хонаҳои арзон мемонем. иншоалло ҳамаш гуфтиам марда ки 100% рафтаста ҳозирашта. айда бо дастгириҳо бисёр бо худо хоҳад хеле хирсанд мешавем. пешравиёро аз пеш иншоалло мешавад. мегзарем ба 11-умин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки 2 комната квартира дар 7-ум этаж, масоҳати 55 квадратни метр. 288,000 сомон. нигоҳ кунед, чӣ хел зурон, ремонтҳои беҳтарин. ҳамин дар регар хонаҳо беҳад арзонай, бовар мекунен. не ки тараққиёт да уҷа зурай, уҷа ободай. ама як бор ду бор рафтем ободай, дӯстон азиз. боз нарх наво арзон. худо баракатшон буда. 288,000 сом. срочна 2 ҳуҷрага 55 квадрата, 7-ум этаж, доми 11А, евроремонт кардагӣ. хуб, мактаб, садик, магазин, кохинур, стадион, ҳамаш дар наздикия, бача азиз. дӯстона, ирӯза навор тамом шид ба 11 дуна эълон. фикр кам ки навор маъқул шид. лайк, поддержка, подписатсия кунен, дастгирӣ фаромӯш накунен. дар коммент нависен аз куҷо хона навор кунем. зинда ва